Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah An-Naba. Ada Bu Sarnah di Majengklak yang saat ini di Malaysia, yang tak berapa pekan lagi akan kembali ke negeri kita. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, mulus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga Allah mendengar perintah dan harapan kita. Silakan Bu Sarnah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nih bedakan ya. Bedakan antara ain, ini hamzah. Tuh ya, sama-sama. Ya. Kalau hamzah nggak bisa gabung, kalau ain tuh bisa nyambung. Mirip kan bentuknya, mirip-mirip. Pengucapannya juga mirip. Ini a, ini a, ini a. Ini ari, ini ari. Amma yatasaalun. Kemudian Anin naba'il azim. nabai jangan nabail ya. Emang ini lagi apa ya? Proses pembedaan antara ain, latihan ain dan hamzah. Anin nabai hamzah ya, alif. Anin nabail azim. Ainnya dua ya. Ain ini ain pertama, ini ain kedua. Ini ain membedakan ain. Ya, ini alif ya. Jangan ketukar. Yuk, anin nabail azim. Anin naba'il azim. Anin nabail azim. Kemudian Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kemudian Kalla saya'lamun. kalla kalla saya'lamun. Coba ainnya dilatih. Kalla saya'lamun. Kemudian Summa kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Kemudian Alam jangan naj'alil alam hanya pendek, nggak ada madnya, kosar pendek. Alam naj'al anina Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian Wal jibala autada. wal jibala autada. Kemudian Wa khalaqnakum azwaja. ini z jangan aj ya lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa.
وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا. Kemudian وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Kemudian وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وه وهاجا. Coba diulang. وجعلنا سراجا وهاجا. Kurang. Wah, kurang nyamber. Wah, haja. Ulang. وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا. Kemudian وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Kemudian linukhrij. Ya, silakan. Bu. Halo. Silakan. Linukhrij bihi habban wa nabata. Ayo Bu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Sarah. Linukhrija bihi habban wa nabata لنخرج به حبا ونباتا. Kemudian wajannatin besarna wajannatin alfafa gunahnya ditahan, madnya ditahan. Wajannatin alfafa. Coba lagi. wajannatin alfafa. Jangan kelamaan juga. Wajannatin alfafa. Coba lagi. Wajannatin alfafa. Kemudian Inna yaumal yau, fasli. jangan yau. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli kana miqata. Kemudian yauma yunfakhu. Busana. Aduh busana ini kenapa kotak-kotaknya mah ada. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat
أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Silakan. Innalil muttaqin. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Kemudian. Hada. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha. Jangan layas, jangan yase, jangan ada e-nya. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Kemudian Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Kemudian Rabbis samawati. Rabbis ada tasdid. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikun. La yamlikuna minhu hitaba. Pendek. La yamlikuna minhu khita. Segera. La yamlikuna minhu La hitaba. yamliku, jangan la yamliku. La yamliku bukan kop kap. La yamliku. La yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Yauma yakumur ruhu
hanya harus keluarin. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun Mm-mm. La yatakallamun. illa man adina La yatakallamuna. ya Pak Diulang. La salah yatakallamuna. la ya la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Kemudian Zalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Salah. Yauma yanzur, sampai sini dulu aja. Inna Yanzur. anzarnakum adzaban qariban yauma yanzur. Gitu, jangan buru-buru. Kalau buru-buru jadi keselibet. Ayo sampai situ dulu. Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzur. Mm-mm. Dari yauma ya, jangan buru-buru nih, jangan buru-buru di sini. Yauma yanzuru. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya lay. Salah. Ini bagi-bagi kalau begitu. Sebetulnya mau benar tapi jadi salah. Tadi kan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Sampai sini dulu. Yuk bisa. Kalau dibagi-bagi bisa. Kalau sekalian nggak mampu karena di napasnya nggak kuat, konsentrasinya jadi nggak jelas, jadi salah. Yuk bagi-bagi, putus-putus dulu. Yauma yang Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Qaddamat Yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Iya tuh Pak, jangan kuntung ya, kuntuk turoba. Kuntuk, coba dari wayakulu. Wa yaqulul kafiru ya Pendek, rohnya pendek. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna anzarnakum adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sadaqallahul adzim. Udah bagus ya, tinggal mengulang-ulang. Mudah-mudahan ini kenang-kenangan ya. Dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, masih ada waktu yang lainnya. Walaupun 5 jengklak nanti masih bisa masuk ya, insya Allah. Mohon maaf lahir batin ya.
Saya Iya, sering sama Pak bercanda. Ustadz. Terima kasih atas segala kebaikan selama ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.